Pozdrav iz Pariza, sa Vivatech sajma, 2 paviljona puna tehnologija, ima tu nešto i automobila, poput ovog tu solarnog Lightyeara, ali ono što prevladava su ovakve stvari, dakle poput L'Oreala, jako puno nekakvih smart beauty tehnologija gdje se može isprobati, vidjeti kakva vam je koža danas, kakva je biti koža za recimo 15 godina, isprobati odlazak na New Zealand, na Novi Zeland, putem metinih AR i VR naočala, tako da idem istraživati i vidjeti što novoga donosi Vivatech ove godine. U Pariz sam došao kao jedini novinar iz Hrvatske, zahvaljujući Honoru. It's my honor to be Vivatech stage to share honest view about the future AI technology. Uz inovativni pristup umjetnoj inteligenciji na uređajima kao i četveroslojnu AI strategiju, Honor je najavio i nadolazeća gen AI iskustva s Google Cloudom, a uskoro ćemo vidjeti i novi model, odnosno novu seriju Honor 200. Čak 5,7 metara je dugačak ovaj tu Tesla Cybertruck, a težak je oko 3 tone. Nevjerojatno uživo iskustvo.